Hello guys, yeah, this is Kevin Technician channel. Uh, mbaye mbashimira ku bantu mwese mwamaze gukora subscribe, nshishikariza n'abandi batari bakora subscribe gukora subscribe kugira ngo bajye babasha kubona byinshi bitandukanye bigendanye n'utuntu tw'ubwenge tugenda tuvumburwa ku matelefone badukurikirana kuri channel ya Kevin Technician. So uyu munsi noneho ngiye kubereka ukuntu ushobora kwikorera PDF yawe. Ugasanga nk'umuntu ari ahantu kure cyangwa se ari muri department ya leta itandukanye, ugasanga arakubwiye ngo nyoherereza dokima, ariko iyo dokima wohereza ibe iri muri PDF. Wenda urugero bikunda nko kuba ku bantu baba bapurayinga mu kazi, ugasanga ugiye kwapurayinga ahantu mu kazi runaka, bakubwiye ngo ohereza iyi dokima iri muri PDF. Cyangwa se nanone kuri aba banyeshuri baba barimo kwapurayinga mu ma universities atandukanye, ugasanga baramubwiye ngo uploadinga ikintu kiri muri PDF. So uyu munsi rero guys, ngiye kubereka ukuntu ushobora kwikorera PDF yawe cyangwa se dokima yawe ukayihinduramo PDF kugira ngo ubashe kuyaploadinga cyangwa se ubashe kuba wayoherereza umuntu. Katugendane step by step. Uraza kuri Play Store ya telefone yawe, ukandikamo ijambo CamScanner. Iyo umaze kwandikamo ijambo CamScanner, iraza murareba ko nge yari isanzwe iri downloaded. Ndaza nyifungure. Nimara gufungura, wenda mpite nkoherereza uyu muntu, nkohereza. Nohereza. Murabona ko ka kantu kacu kagiye kari in form of PDF.
murabona ko akantu kacu kagiye ari aga PDF. So guys rero murabona ukuntu PDF ikorwa. Guys so rero uramutse ugize ikibazo ku bintu kuri steps mba nakweretse, ushoboye kubimbwira muri comment ati mfasha nkahita nkufasha, cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp ukoresheje iyi nomero. Ushoboye gukoresha ino nomero ukanyandikira kuri WhatsApp nkabasha kuguhereza ubufasha bwihuta nabwo wo kwikorera PDF. So cyangwa se ukaraba wananyoherereza ifoto kagukorera ako kantu kari muri PDF ubaye wagerageje uburyo naguhaye bukakonera. So thank you for watching my video. You remember to subscribe on Kevino Technician.